me when love me when love me when. Woi, Yen, balik. Yo guys, my name is Winston. Ya, udah lama kita nggak rekam ya. Jadi hari ini kita niatnya ke Vio. Selagi on the way kami di Barelang nih. Udah lama nggak upload vid, jadi ya gini lah. Oke, ini kamera bagus kan? Look at me yo. Nah, ini kayak kurang banget. Fit, aturkan fit. Oke bro. Belum. Mana lagi siapa? Tom, oke? Guys, oke? Belum juga nih, bentar ya, buat. Ini dia yang gua tunggu-tunggu. Yuk kita sekarang OTW Vio. What I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I would give anything to change this fickle-minded heart that loves fake shiny things. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay, 'cause I got it. Ooh, never be. Warnanya. What's up man? Halo guys, akhirnya kami sampai di Vio. Gua dengar sih Pasir Putih sini cantik ya. Terus banyak orang datang sini karena terkenal. Ini tempat wisata Batam paling oke lah. Urutannya gimana tuh? Urutan ketiga. Pertama tuh lewat Mirota, Melur, lalu Vio. Tapi sayangnya sekarang jam 8-an gitu, air lagi surut, sayang sekali. Dilihat dari sana. Ya, ini Mukon. Mukon, apa itu Mukon? Nggak tahu aku bang. All I ask is if this is my last night with you. Hold me like I'm more than just a friend. Give me your memory I can't use. Puasnya mainnya guys, udah lama post jadi mungkin agak kuat atau enggak dengan okay, wait for upcoming video, like and subscribe. We love you guys, you love we. You love we, you love broken English man. Bye bye.